Il-Gvern ħabbar li d-diskussjonijiet bejn l-Enemalta u x-Shanghai Electric Power ġew konklużi u se jkun iffirmat ftehim fil-jiem li ġejjin. Is-sena li għaddiet kien iffirmat Memorandum of Understanding ma' Shanghai Electric Power u minn hemm bdew diskussjonijiet li waslu għal ftehim aħħari. Il-kumpanija Ċiniża se tinvesti fi 33% tal-Enemalta. Se jinvestu wkoll fl-impjant tal-BWSC. L-Enemalta u x-Shanghai Electric Power se jkunu qed jidħlu f'żewġ joint ventures, waħda f'kumpanija li tipprovdi enerġija alternattiva s-suq Ewropew u l-oħra fis-suq tal-inġinerija tal-impjanti li Shanghai Electric Power għandha f'dan ir-reġjun. Tkellimna mal-Ministru għall-Enerġija. L-agreements għal kull wieħed minn dawn il-proġetti tlestew, id-diskussjoni ta' kif se nimplementaw tlesta u għandna l-business plans approvati wkoll, jonqos biss l-aħħar firma tal-agreement finali biex aktar tard jaslu l-flus ta' Shanghai Electric Power li se jintużaw mill-Enemalta Corporation. In-negozjati ffokaw fost oħrajn fuq l-użu tal-gas bħala sors tal-enerġija. Il-gas se jiġi kollu mant l-electrogas u se jintuża kemm fl-impjant il-ġdid kif kol fl-impjant tal-BWSC. Staqsejna kemm se jkun twil il-proċess li se jwassal għall-iffirmar tal-ftehim finali. Maħniex il-bot, ġifieri qed nitkellmu fuq ġranet, ġifieri maħniex il-bot ħafna, mixin according to plan. Il-Ministru nota l-istat li fija kienet tinsab l-Enemalta u x'se jfisser dan il-ftehim. Dan huwa l-ikbar investiment barrani li qatt f'pajjiżna. U ġej f'kumpanija li kienet in distress, kumpanija li kellha dejn kbir u ma kellix flus biex tiffinanzja proġetti ġodda. Il-Gvern se jkun qed jippubblika l-ftehim finali u jagħmel diskussjoni fil-Parlament.